Destpeki. Mamusta bele. Nari kameyene koyorte udelalame korte şaşira bayal bab koyorte وعاشيري ما يالبا فورتي Gelek spas ki Mustafa Mehmet. Merhaba tamaşanın heja. Ki Hamid me bername dest bekiriye tamade. Merhaba temaşanı Nejan. Bu borinin da dakan neskete hepazda dakan dereng dest bekir bernamaka Ali teknik eden devalime teknik eden psikrek jiyan jiber ve me dereng dest bekir leborin afa dıxazın işev liser zamanı kurdi liser perveda zaman o ser çalakien zaman o bizim destnişan biz bir kestibat destnişan dest bekirin çalı kampanya ki bu ya destnişana bazı gulaneci 5000 jinan ra dimen kampanya kuse bu o sebep eveci çend bajaranji çalakien mitingin jbona zamanını işev emeser van halan mevan xara nikaş biken mevan me parlamenteri HDP ya Batman Feleknaz Hoca Niviskar Mehmet Akdoğan Niviskar Hamid Dilbahar Hefsero Kemetleri Mamusta Şilan Kan Mamusta Şilancı Ali teknik de perskerek hatta da kade önce tevli bername bebe biraz ocağım khairat ne bernamamı صاحبين سلاورز جبي وجبي حمل قدربان برز Akdoğan tıbkhirati bernamamı صاحب سپاس بو هر کسایی که مسیت کرد سپاس کم بیم خیرات سرچاو برز Dilbahar tıbkhirati bernamamı Gelek sağ be nav xeyre de be spas. برز hoca وکی partiya gel hun hem zamandı parezin hem gelek halevaya yekemici zaman parestiye valat pareziye ser jiber ve iro revşa zaman yani su heşt zaman ser ve haki dijiyan le iro damam ro temaşa kere çarpen zaman manı zamanı Kurdi cinavan zamana da iro kero revşa zamanı Kurdi kijan aste da kijan xatere da hun çavan dibinin o vakit zamanı di vakit parlamenter ki hun hem zamanı da Paris'in iro revşa wan zamanı gerek çavan da سری دیگر که نیم سپاس کن که برنامه گله گرینگ آماده کرد تایبت ده هفته چالاکی مشین جبی زمان خباتی ویده ونزانن ام دمین دیروکی ده در باستون جالی کی و قرکرنا سیاسی لهمری گلیمه کوتی مشاندن همان دمیدهجی قرکرنا سیاسی تیرنا که سیاست اسیمیله کرنه و ونداکرنا چال زمان و کلتوری دبشه که مزنده بردوام بکه امزانن جا آواکرنا کمارا ترکیه حتی که ایرو و تم هداین سیستمی که لسر یک زمان یک نتاو یک آل و جا آواکرنا کماری وطنی که ایرو دایم مشاندن ایرو جی به سیاست که زمان تنی وک زمان ترکی فرمی کل بی والاتی ده پجراندن و هن لزانینگه ها هن پرورده ده و هن روزانه ده تنی به زمان ترکی فرمی ده جان کرن و جی باز کرد ام آخه که کجله کی دولمنده نه تنی ده مجرا زمان ده همان دمی ده پر زمانی ده پر چاندی ده پر نتوی ده لسری خاکی کودجین ام دبینیم کو هری زده
زمانی کو پر جواکی دپارز بخوره لوی داره دخوازه قرب که تونه بکه اسیمیله بکه جبروی که جیم دبینن کو پرسکری که دناب جواکی ده جیم دبینن کو روش بروش زمانی کردی بر بحلاندنه که و یان جی ام بیجن د جواکی ده جی کیم تی آخافتن جبر کو لدبستان تانی به ترکی تی آخافتن هیدی جیانا me دناب جواکی ده جی دبه به ترکی دچی لسوکی دما دچی پازاری جی به ترکی herkes bir tane آخافتن که بازاریا خوش جیت به زمان ترکی دکی جبروی جی خطریه که گله کی مزن سه زمان کردی چیلی و دما زاروک دمالبات ده به کردی با آخوه و زمان خوشی فیر به و زمان خوشی خودی درکتن یک کار پیش بخینه لیم دبینید کو سیستم کو ایرو هاتی سیستم کو ایرو دخوازه لسر زمان جی سیاست خو بمشینه تایبت مجارا اسیمیله کرنی ده لسر زمان کردی و زمان دن دخوازه پیش بخینه مل مجلس جدید گلک جار دما کو من بخو چند جارا به کردی ما آخافتن کریه ده آخافتنی ده زمان ده rapor meclisi de axaftine me Kurdî işareta X hatiye nivîsandin parvekirin. Ev jî tê çi manê ku zimanê Kurdî fermî nehatiye qebûl kirin yan jî naxwaze bide qebûl kirin. Ji ber vê yekê em dereng ji mane wek rêxistinên Kurdistanî, wek gelê Kurd, wek Rewşenbîr, wek pêşeng, wek civak em bibêjin. Xwedî derketina li zimanê Kurdî pêwîst e ne îro, pêwîst e me bi zimanê Kurdî em bibêjin ji bo ku zimanê Kurdî fermî bibe û parçek jiyana me jî pêş bikeve. Bi rastî jî ez gelekî bi heyecan bûme ji ber ku van demên dawî van mehên dawî ez dixwazim ji bo hemû hevalan jî û platformê jî ez spasdariya xwe bikim ji ber ku heyecanek di nav civakê de jî pêş xistiye temaşe bike. Zimanê sosyal medya jî hatiye guhartin. Niha herkes li ser zimanê Kurdî parvekirin çê dike. Herkes dixwaze zimanê Kurdî xwedî derketin çê bike. Ev jî encamekê ku em çi qasî dikarîbin zimanê xwe xwedî derbikevin em ê aqasîl hebûna xwe jî xwedî derbikevin. Civakeke ku bi zimanê xwe jiyaneke ew civak bê ber bi helandinekê ve biçe. Civakeke ku bi zimanê xwe axaftinekê wê di qirkirinekê de derbas ve. Me dît ku di dîrokê de gelek car di hemî rengan di civakê de vîya wê hatiye jiyan kirin. Belkî temaşevan jî dizanin, hûn jî zanin ez li Almanya ji dayîka xwe bûm. Ez dixwazim wê nimûnekê bidim. Li Almanya di nav malbatekê civaka Êzidî de ez mezin bûm. Di malbatê de tenê Kurdî dihata axaftin. Yani bi Tirkî jî tune, di malbatê de tenê Kurdî dihata axaftin kirin. Li dibistanê bi İngilîzî û bi Almanî me perwerde didît. Ev tiştekî gelekî giring e. Dema te îro temaşe bikî sistemê Avrupa tevayî de bi zimanê bi pirzimanî perwerde tê dîtin. Di dikarî ji xwe re hilbijîrî, di İngilîzî ji xwe re hildibijîrî ve ji bilî zimanê Almanî, zimanê hilbijêr Fransîzî tu qebûl bikî yan tu İngilîzî dixwazî, tu dikarî ji xwe re hilbijîrî. Lê em îro li sistemekê de ne ku li vê derê tu hilbijartin pêşa me nayîdayîn. Hemî mav ji destê me tê girtin û dema em dibêjin dixwazim zimanê xwe perwerde bibin destûr nayîdayîn. Ji ber vê yekê jî ev sistema ku îro em tê de yan em rewşayê me îro tê de pêwîst e wek civak em hin rexnedayîna xwe bidin ji ber ku em li zimanê xwe zêde xwedî derneketin ya duyemîn jî ji bo parastina zimanê xwe û ji bo fermiyetê de jî were qebûl kirin pêwîst e em vê tekuşîna xwe mezin bikin. Ji ber vê yekê jî ev hewldanên dawî hatina bahev yekîtiye ku li ser ziman hatiye avakirin tiştekî gelekî giring e û pîrozî ye keda hemî hevalan sax ve ez dizanim kedekê gelekî mezin jî hatê dayîn û wek HDP demên dawî de jî me wek perwerda bi zimanê Kurdî jî da dest pê kirin. Yek ji xwendevkara jî ezim divê rojên pêşa me de ez zimanê me jî hene yanî çi dibe bira bibe dê li zimanê xwe xwedî derbikevî çi dibe bira bibe pêwîst e zimanê Kurdî bibe zimanê jiyanî zimanê nivîskarî jî bibe zimanê siyasetê jî ku em dikarîbin siyasetê jî bi zimanê xwe bikin. Yani ev tiştekî gelekî giring e ji ber wê çiqas zimanê me xwedî xurttir bibe
او قصي جواك جي و بالزمان خو هن خودی در بکه هنجی زنیبونه که جوی جواکی بالزمان بیانی او نویسکاره که فلانت بجه دبی زمان بیانی وکه چرمی لاش زمان من وکه لاش جانی منه زمان بیانی جی وکه کنجی لسر منه یعنی راستیه که وسایه دمات تماشا بکی پیوست ام جه هر چیزی زدته لزمان خواه خودی در کبن و هبونامه و جیانامه هر چیزی خوشتره به زمان ما. برز وجا وجینا زمان وقتی مثل bizim Kürt yani bizim zamanı خواهی درد کبه لی gelin dizi هندک لاز بس زمان خواهد که هندک bizim چرکز بس زمان خواهد که مینا زمان مگون ازی که سو 8 زمان هبون لسر و آخر نه سه چهار زمان مانه وکی پارتیا گلان هنجی نه و وادج همه کس همه رنگ هنه همه زمان هنه رفشوان زمانان çawana gelo ya Laz bizim Çerkezan zaman idi vaki parti olarak mesela bizim ve parlamenteri de çıkas der hakkı zamanında zaman bene cihandan hem zaman enda buneci naslamen enda bunu çıkabatana kirin öntkarın ben kurtası çibejin der hakkı yani merif dikarusa beje veji baskır libi valati zide 38 hab zaman dahatın axaftin ligame mir tamaşatkin fermiyeti de taniyek zaman زمان ترکی دفرمیت ده هاتی قبول کردن و بداری تنی به زمان یک زمانی که ده آخفتن دمام لدنیرن لبی ولاتی و خاک مزبوطامی جمع بیشند نافده گلک زمان گلک نتو لسر به عدنگاری به هر جیان کرده دمام تماشات کن که لبی ولاتی اوقا زمان هاتی بن آخفتن و ایرو هم ولاتی بی ولاتی جی بسیار 8 حب زمانه که آخفتن دکرن که ایرو تنی دفرمیتی ده یک زمان هفه او پرسکریکه که گله که مزنه یا دیومین چقاسی ام لزمان کردی خودی در دکبن او قاسی جم دبیجم پیویت ده هر کس به زمان خود کاری به پرورده خواهی ببینه و به زمان خواهی جیان بکه ام دزانه که زمان که گلین کلوی ولاتی دجین ایکو به زمان جدا ده آخرن همیشه دناف خطریه که در باست بنجبر کو اف زمان دفرمیت دجی نای آخفتن دناف جواک دجی نای آخفتن وندا دبه تنی دبشه کو جوی زمانی بر زمانی کردی دیسا گله کی بلاف کاره من بلاف بیه پرود هر چیزی آخفتن اما به زمان دنی تکس قط وان گوتنا جن زانه yani gotine ki jipin zanej belki nahatiyet fermiyet de jinatiyet nav axaftın de nav heremi de jinatiya axaftın tani dü herema kute de ev zaman hatiya axaftın servi dekirin jber ve ki wenda ev zaman yek biyek wenda dibin çıqa zengibune jibi ve valati beji o zengibunji yek biyek dahale u dahale u de jber ve ki وك هدف يجي de salın davet يجي çıqaz megut HDP partiye gelane hamize hoş bir hami gelin bir valati bekriye aqasici bir parasına zamanın hami gelin kul bir valati dijin hem de Paris'in jberve ki le meclis ji le derbe meclis ji hami xabatin xode ji per zamani u per cevaki ve tepuşine xode meşin le meclisi gelek car me persin jikrine ji devleti ji raydarın devleti ji مگوتیه پرورده به زمان دایکی نه تنش بی زمان کردی همان دمیج بی همی زرافا و همی زمان جدا ایر کلی ولاتی بیتی آخفتن جبی وی امدا خواست دکن جبر وی که تکوشینه که مزن پیشیامه تکوشینه که مزن جبی پاراستنا زمان جبر کو امدزانن جهان جی پسکریکا حلاندنا زمان پر پیشکتیه و روز بروز زمان تی حلاندن دزرافای ما بخودجی شوی آخافتنی مدجی گله گهارتن شوی دمام تماشا دیکن ام دبیجن ام اساس به کردی داخل ل چقاز گوتنه ترکی یا به گوتنه جداجی ام دناو آخافتنی خود بجی دیکن همان دمی اف تشجی جبی زمان بیانی یعنی جبی زمان جداجی ساته ایجاد کردن جبروی کی ام جبی پاراستنا زمان هر قاده کی ل هر جیک و املی امی تکوشینی بمشینن
جبک و زمان نارنیشانا جیانی جی زمان ام ببیجن ناسنامه هبونا مروفکی جی جبک و زمان تنبه تنکاری با آخوی جی و براستی جی اپسکریکه که گله که مزنه کو ایرو ام زمان خو در نکبن امی دناو اسیمیله کرن و حلاندنی کته زو امی بچن جبروی که و ام بخوازن پیش روزا خو زاروکن خو جیواکا خو هر کسی به وان نرخین خوی مزن زنگی بونا زمان لسر به جیواکی ام خودی در بکوین پیوسته ام زمان خو خودی در بکوین و زمان خو بکن زمان جیانی توایده. سپاس کن برزوجه. برز شیلان هونچندک درنگ هاتن دجنجار دبیم خیر هاتن و برنامه عالیه تکنیک ادا پرسکره که بند اول مجد درنگ تبلی بون جارک دیجی لیبوین آقا خازه در کنج درنگ من یکمین پارلمنتر برز اوجا نرخاندن خواهی کرد وکی مدر وجه نوا خباتن بیشتو یکی ثبات و کمپانیا که هنچه نوا کمپانیا ده بو کمپانیا دست بکر چونه زمان کردی به فرمی دست نشان هاتنه برهف کنن کمپانیا کسا است دست بکر پازده گلانجی و جرد ریا گشتره دخانیک ده گوتن 5000 جنان را دیمانی زمان کردی وکی مدر هنوا هر دو خبات و ایدی خبات و چه آسته دانه متفرن چه بیش؟ اجی جارک تیمین از لیبورین خواهج تماشاوان دخوازم از درنگ مامجبر اوی از لگون بوم از انجا خاتم تبلی بوم حوالا جی سلام بکم راست 21 ثبات ستارتا زمان کردی به ولی زمان فرمی و زمان پروردهی خبات کم به پارتین سیاسی به پلاتفورم زمان کردی و پر زمان و چند به دست فکر اف خبات این دومه ام ببیجن اف خبات کای آرمانجا خواه هینا نه کای آرمانجا خواه خبات ما دومن نجبو کمپانیا امضای پرتر اف کارو خبات هم لسر سازین سویل هم لسر پارتین سیاسی و اف خبات به حتا مشاندن لیم خابن خودی لیدر کتن اوی کمپانیا جی و کیمه ما پازده گلان جیش بو جشن زمان کردی ما پر خبات دام پیشی خواه ما پر خبات جی ام سر کتن ما خبات خواه آنین دناوان خبات منی پازده گلان دیجی جبو که بردوامیا 21 ثبات زمان کردی به زمان فردی ام وقت پر زمان و چند ما شاهی دانی پیشی خواه امیل 3 باجار شاهیال دار بخن بری وینا ما بریار او صدا بو ما گوتو بو 5000 جن 5000 دیرو جبر کو روشا منی روشا پاندمی دست ندا کو ام به خبات خو ده امی دیسا که دم کنیز ده امی به خبات خو ستارت به خبات خو دیسا که با آوایا کی شنبر امی به چاپمنیر پار بکن هم به خبات خو هم ج خبات خوانی گرتیا کو حوالی منی جن به سالان هم جبو زمان کردی دبن تجدید کدنه هم جبو هبون آوان دبن تجدید کدنه امی گرتیگه هاجره امی ستارت خواه بدن از نخوازم پرتر لبیداری بحث بکن لی اوجی پرچه که به تجدید جیو گریدایه و گروی برچیبون جیو گریدایه امی ستارت آوینا جی دده مکنیز دبدن جبر که پازده گلان برنامه منی پازده گلانی بو با او برنامه خواه جبر که روشا پاندمی تیده بو ما بکار نانی لی پشتی هفته که ده می ستارتی وان بدن همش بو حوالی منی گرتی که به حوالی منی جن امی لجنه که کمیسیونه که آوا بکن امی جه حوالی گرتیگه هیجی امی چیروکا بخوازن امی وان چیروکا جی حوالی جن هر حوالی که چیروکی خواه بشینی جی امی کمیسیونه که آوا بکن دوی کمیسیونه جی ده ایگ ببی یکم دویم سیم جی امی دیاری بدن وانا و مش حوالی خانی دیجب دیاری بشینن و امی وان چیروکی وان جی بکن وقت برهمه که و امی بکن پرتو اف جی خباتک منی بازده گلانه ایلی ام ستار تاوینا امی هین ببن مخواست از دور جی ببیجم جبر که بگراوی برچیبونی رو و بتجدید و جو گریدای مخواست از بحث بکن
اف خباتي ما بذي شكلية gelek spas dikim Birêz Şîlan. Birêz Akdoğan te bername da kilameke dest pê kir û wekî hem nivîskarekî hem jî siyasetmedarî ve endamên şarederiya bağlar bûne Kurdî çi bû? Lêboyîna xwe dixwazim Rezan Rezan ya bajarê mezin endamê werî hem siyasetmedar wekî hem nivîskar hûn rewşa ziman çawan dibînin wektî Mamosta Şîlan jî de tiştîna ziman derheqê kampanyên aliyê zimana tên kirin gelek kes gelek tiştan bêje dema pratikê de wê aliyê de xwedem goş em ji bîrim zêde nava xebatê de cih nagirin û îro tu kê pirs dike me pirsadan navêt yên Kurdên me Kurdî ditaxivin, Kurdî dinivîsin, Kurdî pirtûkê xwe derêdixinin, çîrokê xwe bêjin lê dema ji bona zimanê Kurdî xebatek tê hindek xwe dûr digirin yani vê hûn çawan dibînin wekî nivîskarek Kurdekî rewşenbîrek Kurd vê seknê hûn çawan dibînin أي صلاة هوالا دكم وحمد تماشاوانات كان بيسا چجب سر ناوی کردی بکرم بلا بکرم پیروزه تشه همه بزانن جبوی کو تشتی کو دبردا بدل تینه داین تشتی کو جبوی هر تشتی تا داین دبنگه هیوان دا زمان هیا ام لهر جهت بیجن زمان هبونه خونه و هر تشتی هم دبیجن اجبرویه که تشتا آخفتنا کردی و نویسا پیوکه و هولدانا جبونا زمان کردی چه بلاو به پیروزه ام به پیروز بکنج بونا همو اکتیویست زمان کردی و کرد حزان فقط یا گرینگ مثلا بیجن ده هلا سیاست افصاله که پارتی ما کرده تکلیه خوب بو ام بیجن سازی کردی و نویسکارا را و همو کرد حزارا دانایا پیشکتنه که پیشکتنه باشه از ویله داجوا پیروز دکم خوازی سالم پیشی را تشتا اتبا کرنی امج دناوا وکاری دانه فقط گره که ام وی بزانن پرگالا کو ای بیدمی یعنی 5 سال 6 سال سر زمان کردی داته سر نرخین کردی داته د چود دیروکاتان چه وقتا چه نبوده مثلا دمکا بری 5000 سال بری نها کو دیروک بیجن جسومرا دست بکریه وی چاغی نابه کردا هاتیه گوتیه کردی یعنی وی چاغی گوتیه لی پشتی 5000 سالا کو هم بحثه دما تکنیکی و دما اسمانی دکن امتینه انکار کرن اب تشتکی نج ریزه نجی دناوا نرخین مروباتی دا جدیگری لکو داره بلاوی داره به اگر کو انکار هبه زمان دست بید کنه حوالا بحثی گله تشتاکر بصدا پرتک تینه چاپ کرنه همه بیجه هرو دوشخانه و شانخانه که کردی دا پرتک تینه وشاندن کدید مازن سر کوبار و روزنامه تینه وشاندن فقط کو ام بین نبیره خود دنابینا مهکه دا همو ها تنگرتن ام دیسا بدکن اب تبگره که فقط تبگره ما دو هیلا دا گره که ام خود بکن بگومان امه پیش برکا چکن امه بنویسن امه کون بن امه بیجین سر نابه کردی زرابین کردی لسر پرورده کردی امه خود نابه خودا پیوسته کو هر کسی که هر دی تشتکی بکرد فقط تشتا هری باش مثلا ام بیجن اب میتینگ کو بینه کرنی تبگره که کوش بونا ناوا سازین دولت دا کردی بجه ببه بس گره که هری مازنه و اگر کو ام نبم فرمی وقت بیجه کو قید زمانی من نهی گرتن بر و نبیجن اری ام چی بکن ببکن جبوی کو زمان کامپیوتر زمان اینترنت زمان آخفتن و تجارت امیزی پازار همو نه کردی به تو نه کاری بگه آسته کامازن دوی تقص همو خبات جبونا قبول کرنا فرمیا زمان کردی بیته که مثلا ام دنویسن از خواه بیجم
ez dizanım ku Pirtûkên Kurdî yên herî têne firotin, têne çapkîn, têne firotin 1000 derbas nabe. Dema ku 2000 bêne firotin em xwest serkeftî dibînin. Em dixwazin ew pirtûk bêne xwandin. Li ber ku ew pirtûk neyene xwandin 1000-2000 bê ev kêmatiye ji bo gerek em nava tevgerekê dabin. Yani em bi ser pergalê da biçin. Em berxwedana vê tişta herê pîroz e. Gerek em vê bizan. Tiştê hevala gotî pêşbirkek bî jî û du çîrok jî çapa du çîrok e pîroz e. Lê divê hêla berxwedana ji bo zimanê ku bê fermî, ku bê qebûlkirin ser her tiştekî da ye. Spas. Gelek spas dirêz aktuan. Dirêz Dilbahar Dirêz Dilbahar wek hem rojnamevanekî hem jî nivîskarekî hem jî siyasetmedarekî sê nasnamê te jî em te bikin wek dî ji dildarê zimanê Kurdî û saziyên Kurdan û civaka Kurdan û wekî bêjim siyasetmedarên Kurdê giştî, partiyên Kurdan giştî li îro rewşa zimanê Kurdê em we jî îna ziman xeterê de ye. Yani wektê xeba jî têne kirin, çalakî jî tên kirin û mijara me ya duyemî jî ser mîtîngan em ê baxivin. Lê saziyên yani sazî û rêxistin û gelo hûn wekî çavgêrkekê hûn çawan dibînin. Yani kêmasê li ku ne? Gerek îro pêve sazî û siyasetmedarên Kurd, rewşenbîrên Kurd, rojnamevanên Kurd gerek çi bikin êdî zêdetir? Ji bona zimanê Kurdî vê xeterê derexîne. Belê. Ez jî di serî de we mêvanên ezîz û delal û bi taybetî jî hemû dayîkên Kurd, jinên Kurd yê ku bi hezaran salan e parastina ziman û çand û giyan û jiyana Kurdewar a xwebûnî û gerdûnî dikin û her çar parçeyên Kurdistanê û silav dikin û hemû cangoriyên ziman û nirxên Kurdewar bi rêzarî bibîrtînim. Niha ya rast we nasnameyeke me ya siyasetmedariyê jî got em wê wiha pênase bikin em têkûşerên nirxên neteweya Kurdin. Em dîsa têkûşerên nirxên mirovahiya gerdûnî parêzin. Di wê çarçovê de ji 7 salî bigire heta 7 salî her Kurdek, her dayîkek, her dapîrek, her bapîrekê Kurd yê azadîxwaz di heman demê de eger bi gotina we be siyasetmedarek e. Yani ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê siyasetê dimeşîne, têkûşînê dimeşîne. Ji ber wê her nivîskarek, hunermendek, entelektüelek, rewşenbîrek jî di heman demê de polîtîk e. Niha mêvanên ezîz tiştên gelek baş anîn ziman. Niha pêşî ez dixwazim bi çend hevokan giringiya zimanê Kurdî bînim zimên. Niha va salên dawiyê gelek zimanzan, zanyar, dîroknas û vekolînerên biyanî yên wekî Alman, Misrî, Kanadayî bi taybetî li ser ziman û çanda Kurdî lêkolînan dikin. Ji ber ku eva 10-15 sal e ramanpergala têkûşîna azadiya gelê Kurd li her derî cîhanê belav dibe. Bawerim yê herî kêm jî em Kurd bêhesiyan e. Ev jî kêmasiyeke me ya mezin e. Aniha gelek filolog, gelek filozofên cîhanê êdî ketîne nava lêkolîna ramanpergal angû paradigmaya têkûşîna azadiya gelê Kurd. Ji newm Chomsky bîbe heta va demên dawiyê Slovak Zizek ku ev filozofekî herî mezin yê cîhanê ye niha êdî berê xwe daye fikr û ramanên têkûşîna azadiya gelê Kurd. Ji ber ku têkûşîna azadiya gelê Kurd aniha wek sazkarê azadiya civakî ya hemû gerdûnê ye. Me ev di şoreşa Rojava de jî dît
ایرو جه آلیه تئوریک بگیره حتی آلیه رمانی جه آلیه ویژه‌ای بگیره حتی آلیه فلسفیک جه در کوچافکانیا کردان خودگیهینه 10,000 ساله برینها وان پروفسور دبیجن demek beri niha duse mehberi niha yekê Tirk jî got profesorekî Tirk zimanê Kurdî make zimanê hemû zimana ye yani ev zimanên ku niha li ser cîhanê hemû zarokên zimanê Kurdî ne eva îdayek mezin e angaşteke mezin e lê tê lêkolînkirin û bi gelek dane û belgeyên dîrokî ve jî tê piştrast-kirin ji ber wê em dikarim bêjin îro hewildanên tunekirina ziman sûcekî mirovahiye ye sûcek Kurd divê ji gelê Amerîkayê bigire heta ji gelê Efxanistanê ji gelê Hindistanê bigire heta gelê Çînê wezîfe û erk û berpirsiyariyeke wîcdanî ehlaqî xwezayî û xwedayî ya pêşîn jî ew e ku hemû gel û netew ne tenê erka Kurdan tenê ye helbet pêşengîtiya vê em Kurd dê bikin em Kurd nêzîkî yani li gor daneyan 10,000 sala ye destarê make zimanê hemû zimanan digerînin em ne tenê ji bo wê ji bo gelek nîrxên mirovahiyê me pêşengîtî kiriye me şoreşa çandiniye ya newlotîk pêşxistiye me nivîs diyariyê mirovahiyê kiriye me civakbûyîn diyariyê mirovahiyê kiriye ev dema van bêjim wekî Kurdekê jî tenê nabêjim wekî mirovekî dibêjim û dubare dibêjim êdî gelek lêkolîner û zaniyarên cîhanê jî vê yekê dibêjim ji ber wê em Kurd îro li cîhanê gelek û neteweyekê herî qedîmin zimanê me jî zimanê hemû dayîka hemû zimana ye ji ber wê divê mirovahî dest ji vê îxaneta kuştin û ji holê rakirin û helandina zimanê Kurdî berde divê em taybetî vê ji bo neteweyên yekbûyî ji bo hemû welatan bêjin em wan pê bidin hesandin ji qelsbûna zimanê Kurdî helandina zimanê Kurdî ji holê rakirina zimanê Kurdî îxaneteke herî mezin li zimanê Kurdiye îxaneteke herî mezin li hemû gelên cîhanê ye divê em pêşî vê wisa bi zimanekî zal û zimanekî qiyametî deynin holê ji ber ku îro desthilatdar û serdest yên yekperest xweperest îro dixwazin li ser zimanê Kurdî qiyametekê rakin û di nava dojeha serdestî û desthilatdariya xwe zimanê Kurdî bişewitînin bisojin lê divê em destûr nedin vê yekê ji bo Kurdan zimanê Kurdî tê çiwateyê di navbera ziman û esman da diyalektîkek heye dualitiyek heye aliyê behdînan culemêrgê ji ziman re dibêjin ezman û aliyê serhedê jî ji esman re dibêjin ezman mêze têkiliya di navbera ziman ango ezman û esmanî têkiliyeke rast e em wê demê dikarin bêjin zimanê Kurdî esmanê Kurdan e zimanê Kurdî sîwana hemû Kurdan e çi misliman be çi êzdî be çi ekolojîst be hawirnas be çi xwezaparêz be çi sosyalîst be civakparêz be çi lîberal be kîjan Kurd be bila bibe ji kîjan bîr û bawerî û fikr û raman û birdoziyê be bila bibe divê zimanê Kurdî wekî esmanê xwe bibîne ew esman çi ye ew esman şevê bi stêrk û heyvan rojê bi ronahiya rojê cîhanê ronî dike Kurdistanê ronî dike wê demê divê em baş bizanibin eger ew esmanê me bê tarî kirin em ê di nava dest û lepên tariyê da bê hilm û nefes bimînin em ê bifetisin ji ber wê gelê Kurd çi li Rojhilat çi li Rojava çi li Bakur Başûr çi li Qafqasya û Avrupa çi li Çîn û Maçînê divê hemû li derdora zimanê Kurdî bibin yek destarê zimanê Kurdî destarê hemû neteweya Kurd e ji ber wê divê hemû kes destikê destarê zimanê Kurdî bigire eger
الوی داره ام دوی آشکره و زلال جی بیجن اگر ام بخوازن رابون و راپری نامه یا جی بوی زمان کردی خورد به و انجام گیر به دوی ام رو شاخوی یا وی کامبخ جی رو شاخوی یا قیامتی جی باش دینن هولی یکی محمد گوت بریس فلکناز گوت حوالا شیران جی گوت یعنی لگور سالن 2000 دهان و شانخانه ببونه زیده بونه دهان صدان نویسکار پیدا بونه دنویسینن ام بیجن لسر زمان کردی گلک نقاش تنکرین لی گلی حوالان گلی هوگیران دوی ام باش ببینن ایرو لجیه کی وکی جوله مرگی که جیدر کو چافکانی و پایتخت و کله و برجا زمان کردیه جهه کی وکی مردین هر دم همان دمه دا وسا جهه کی مینا وانه ایرو جبر ایرشو پیک آنین دستلاتداران ین کم کجر ایرو گل کرد ایدی زمان خواه زیده نا آخوه راستله ترتوک تین وشاندن برهم تین وشاندن لی کسی کود خونه نمایه ایرو هم جبر پیشکتنین تکنولوژیک هم جبر وان پولیتیکاین داگرکر و دستلاتدار گل کرد ناوا کرد کجیه دا کردی کجیه دا تیف خوازه بیفت ساندن جبر وی دوی ام خواه هجینن ده سری ده سیاست مدارین کرد دما وید بیجم ام خواهی ده نافداد بینن روشنبیر و روناکبیرین کرد نویسکارین کرد تنه دوی یعنی بنویساندن پاراسنا زمان کردی نکن اف در سوید نینه اف در سویس نینه اف در آلمانیا نینه که ام نویسکار روشنبیر هما بیجن ام پرتوکی خواه برهمی خواه بنویسین و خدمت زمان کردی بکن نه دوی ام با آوه کی شورش کرد تف بگرن هر یک نویسکار دوی به صدام به هزاران شاگردان پرورده بکن دوی هر مالک کردی ببه کردیگه هک دوی کردستان ببه کردیستان ولات کردیه جبرکو به راستی جی روشنه باشه ایرو گلک سیاست مدارین مم گلک شاردارین مم گلک جمن نویسکاران مالبات و زاروک و خوشک و برای و دوتمام و پسخالت و کشخالت وان ایدی زمان کردی نزانن جبیر کرنه دوی مجارد امرخ ندای نخواهی بدن همون نویسکارین کرد روشنبیرین کرد سیاست مدار کرد دوی رخ ندای نخواه بدن دایک و داپیرین کردا که حتی نها دمجار زمان کردی دا به دویین که دویا بو بینجه منه آنینه جه دوی ام وی رخ ندای نخواه بدن اوش گور ویجی رابونه که راپارینه که زمان کردی پی بینن اگر ام بای کردی نوگرینم با حوزا کردی از باورم امی پر خطریا بیجنن از نخوازم تابلوی که رشبین پی بینم لی از دو محل آمده من دو محل از جارنا دکانان یانجی ام بیجن دمال ترمپیله که سوار دبم از دما کردی تاخدم گله کج جمرار بیجن دبیتش عراقی از بیجم نا دبیتش سوریهی از بیجم نا دبیتش کوی میزم روشه که وها کامباخ هیم یعنی ایرو اگر روزنامه که کردی خوابون وقتی روزنامه که هفتانه کردی که جایی که 25 میلیون کرد لیدجین لباکور اگر 1000 حبا 1500 حبا تنه بلاو بکه اف شرمامه جبروی کامپانیا گله گرینگین او پینگاوین HDP و ین سازیدین گله گرینگین لی پرکیمن پرقرسن دوی ایدی ام براستی جی یعنی هر سیاست مداره که کرد نه تنه کرد او کسی لسر ناوی کردان لکردستانی سیاست اجید مشینن چه ترک به چه عزری به چه لاز به دوی او جی وکی وظیفه که انتلیکتولی و شورشگری زمان کردی هیم ببین او لکردستان کردی پیش بخن خطره یا جهول رابونا ترکی تنه خطره جهول رابونا عربی و فارسی تنه خطره جهول رابونا کردی چه سورانی به چه گورانی به چه کلهوری به چه کرمانشکی به هیا جبروی دوی او حوال و هوگر دناوا مدا ین شورشگر ین ترک و پارتین سیاسی ین دن ی ترک دوی پاراستن و پیشخستنا زمان کردی وکی ارکک اخلاقی وجدانی مرووین ببینن دوی ام از بریز فلکناس اوجارا
daxwaz dikim bila CHP bipirsin madem hûn dixwazin li Kurdistanê siyasetê bimeşînin polîtika ve ya zimanê Kurdî çi ye hûn di nava rêveberiyên xwe de perwedeheya zimanê Kurdî didin yan na yan jî MHP jî yan jî partiyê din jî divê em di vî warî da hinekî çalak bin divê em tenê di nava em zimanê Kurdî wekî pirsgirêka zimanê Kurdan tenê nebînin aj bo wê jî kekê min yadin jî zimanê Kurdî ne tenê pirsgirêka çend siyasetmedaran û çend nivîskaran û çend saziyên zimanê Kurdî ye ji meleyan bigire heta karsazan ji xwendekara bigire heta gundiyan ji rênçberan bigire heta bajariyan pirsgirêka zimanê Kurdî mijara parastin û pêşxistina zimanê Kurdî ya hemû Kurdan e madem em dibêjin ziman rûmeta me ye ziman hebûna me ye wê deme eger em ji bo wî zimanê her tiştî nekin em ê çawa wê rûmetê biparêzin em ê ez rojekê li Wanê digeriyam dayîkekê çiş mira got heval got gelek siyasetmedarê me got Tirkî daxivin lê got zimanê me got şîrê me ye got ew kesê bi zimanê dayîka xwe neaxive em şîrê xwe ji wan helala nakin ji bo ku em bibin şîr helal divê em bibin ziman helal divê em her derê Kurdî bizanibin helbet em ê Tirkî jî bizanibin Erebî bizanibin Farsî bizanibin mirov çiqa zimana bizanibe baş e lê eger em bi zimanê biyaniyan bi zimanê gelên din bimeşin bibezin divê em bikaribin bi zimanê xwe bi per û bas bikevin û li esmanê zimanê Kurdî bifirin ji bo me firîn lazim e yani ez dubare dikim ev hewildanên mitîngan kampanya şahiyan gelek girîngin lê ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî bi rastî jî divê hêzê dertir qiyamet bên rakirin îro heval zanin 100 sala li ser gelê Kurd dorpêçeke komkujiyê heye zimankujî Kurdkujî jinkujî xwezakujî welatkujî giyankujî taybetî vasalên dawiyê hêvîkujî bawerîkujî dostkujî heye bîrkujî heye ji ber wê divê em zimankujiyê jî Kurdîkujiyê jî divê çarçovê da hildin çawa ku em zimanê xwe parastina zimanê Kurdî parastina azadiya Kurdistanê ye parastina zimanê Kurdî li dijî dorpêşkir hemû cüreyên dorpêşkirinê şer e parastina zimanê Kurdî parastina xeta jina azad e helbet em ê li dijî hemû tecrîdan derkevin îro çawa di serî de li ser Rêzar Öcalan û hemû berxwedarên zindanan tecrîtek heye li ser gelê Kurd jî heye li Rojhilat jî heye li Rojava jî dixwazin çêbe û em bêjin dorpêçek heye helbet eva hemû hevre têkildarin ji ber wê dema em têkoşîna xwe ya polîtîk jî dimeşînin divê em zimanê Kurdî bimeşînin û xalek din Rêzdar Uca baş diyar kir divê çawa zimanê Kurdî em tenê neweke qada têkoşînê yan çer nivîskarên Kurd çend saziyên Kurdî bibînin divê têkoşîna polîtîk û ehlaqî ya civakparêzî azadîparêzî ya jinparêzî xwezaparêzî Kurdistanparêzî axparêzî jî em tenê karê polîtîkbanan nebînin karê siyasetmedaran nebînin ji ber wê divê mijarê da divê rewşenbîrên Kurd jî ronakbîrên Kurd jî xwe vehejînin divê ew jî li dijî her cüreyê êrişên desthilatdaran derkevin wek tenê mînakek bidim di nava va salekê da 2 salan da gelo çend nivîskar em çend rewşenbîr çend entelektüelên Kurd hatin cem hev li dijî polîtîka û pêkanînên li ser Kurdan li dijî tecawîzê li dijî tecrîda li ser zindanan li dijî daristan şewitandinê li dijî em bêjin bombebarankirinê her ciyekî Kurdistanê wisa bi awayekî şoreşkerî û entelektüelî û wijdanparêzî dengê xwe bilind kirin divê ew jî divê em qada rewşenbîrî jî divê mijarê de xwe vehejînin bi rastî gelek tiştene em xwazin bêjin lê wek min gotî em zimankujiyê divê çarçove hemû kujiyan da binirxînin yani zimankujî parçeyekê jinkujiyê ye parçeyekê Kurdkujiyê ye parçeyekê welatkujiyê ye parçeyekê daristankujiyê ye parçeyekê xwezakujiya Kurdistanê ye parçeyekê azadîkujiyê ye parçeyekê hêvîkujiyê ye li dijî kujiyê jî divê em di her qadê da raperînekê bidin dest pêkirin belê Spas dikim Birêz Dilbahar
برێز و جا بەسی زمان هەواڵان ئینا زمان مامۆستان وانی زمان وەکتی هونج دزانن چەند کامپانیا دەست پێکردمە ئینا زمان کامپانیا دەستنیشانیە وەکتی کامپانیا ژنان دەست پێکرد بۆنا دیمێنن مەت دەرێوان دەست پێکرد بوو وەکتیجی داخانیدان سوبێ جزیرە بۆتان و چەند باژێر dijî di mîtingê bona zimanê Kurdî ve zimanê fermî wekî HDP hûn nava wê xebatê de çi jî digirin û xebat çawan dibînin Belê beriya ku ez bersiva pirsa bidim ji ber ku mêvanan ji gelekî xanîne ziman mijarekê de ez dixwazim serzêde bikim ji ber ku giring e rewşa ku em îro tê de ber çave çiqasî siyasetekê dijminatî birêz Dilbar anî ziman lê dijminatiya ku herî zêde bi zimanê Kurdî re tê kirin ne tenê ser ziman û ser çandê tê kirin zêdetir em temaşe bikin qayûm sistemê ku qayûmê ku hatin ser şaredariyê yekem karê ku qayûma kirin tabeleyên Kurdî daxistin yani dijminatî dur de dest pê kir û ew tenê ser navekî na li ser navê kolanekî tenê na yani ew mesajekî mezin e ku ji destpêkê me gavan ne jî ku ji avakirina komarê hatanekî îro ku tim û dayîn tenê bi ser zimanekî hatiye jiyan kirin û dixwaze vêyekî li ser me jî bide ferz kirin esas dur de em gereke xwe bibînin yani bi salan e çanda Kurdî de stranê Kurdî ku çawa têne asîmîle kirin stranê Kurdî bi Tirkî têne vegerandin yan jî didizin ve kirêj xwe re didizin û goriya wê propagandayê wê dikin dîsa govenda Kurdî heremê govendê heremê Kurdistanê ku li vê derê tê govend tê girtin Birêz û ca ev kilamên Kurdî çîrokên Kurdî ew ê tên vegorandin ew jî Kurd dikin ew jî Kurd dikin İşte Afrika me mezin ew e ku ji alekî ve dijminatiye dijminê gelê Kurd dijminê zimanê Kurdî hebûna Kurdî ew dijminatî dimeşîne lê çend kesan jî dikevin xizmeta dijminê gelê Kurd ku çanda Kurdî asîmîle bikin ji ber wê yekê yani ev pirsgirêka herî mezin ku em îro tê de jiyan dike bi rastî jî ew e asîmîlekirin yan jî ji holê rakirina zimanekî tê mane ku dixwaze civakekî tebayî bide ji holê rakirin ji ber wê tê jî qirkirina siyasî qirkirina îro li ser xwezaya Kurdistanê li ser gelê me êrîş şerê ku tê meşandin ev parça ev siyaseta vê yekê berdewamiya wê yekê ji ber wê yekê jî gorî baweriya me ku em basa ziman bikin yan basa wê bikin pêwîst e em xwe rexne bikin yani di serî de em wek rewşenbîr yan em bibêjin wek siyasetmedar wek pêşengê vê civakê me çi qasî pêşengtî kir ku zimanê Kurdî di hemî qadê de were axaftin yan were parastin pirsgirêka me divir de temaşe bike em gereke vê rastî bibêjin Twitterê de dema em Twitterekî bi Kurdî ez dinivîsînim çi qas şopdarê min bi Kurdî parvekirina wê dikin retweeta wê dikin çi qas jî bi Tirkî dema Tirkî dinivîsînin sayê wê daha zêdetir dibe çima vekirî dibêjin divê em pêr nagihîjin ku em bi Kurdî parve bikin em pê nagihîjin ku çi tê nivîsandin yani ew kê masî ji me tê dest pê kirin ji ber wê yekê rast e ne tenê çi qas pirtûk hatin nivîsandin yan jî çi qas xebat hatin dest pê kirin yan çi qas kursê ziman yan xebat hatin meşandin li kireşê perwerde zaroka jî hate dest pê kirin hûn dizanin Amedê pêşengî wê hate kirin perwerde bi zimanê Kurdî hate dest pê kirin em gîştin kîja noxtê yani ji ber wê yekê bi rastî jî em dibên meriv ji nîvê re bizivre jî baş e gotineke me berê heye û rastiyeke nîmûneke dinê ez bidim çimkî bi mîtingê ve jî girê de heman demê bi êrîş û zextê li ser zimanê Kurdî jî tê kirin û ji bo pêşerojê çawan dikarin vê zimanê xurtir bikin ji bo wê vekî girîng be binêrin civaka êzdiya hemî qewl û beytê xwe tenê bi Kurdîtî yani bi zimanê Kurdî hemî qewlê wan beytê wan hemî dihayê xwe jî tenê bi Kurdî dikin ji ber wê yekê jî ew qas ferman ser wan hate kirin çima ji ber ku hemû tiştê xwe parastina xwe
bi zimanê Kurdî kirin. Lê em dibîne ku herî zêde parastina zimanê Kurdî civaka êzdiyeke herî zêde dihayê xwe, qewlê xwe, her tiştê xwe bi Kurdî kirin gotin. Lê herî zêde jî ew qasî ferman jî ser hatê kirin. Çima? Ji ber ku xwastin civaka êzdiya ji Kurdistanê bidin derxistin. Civaka êzdiya rakin ji holê rabikin ji ber ku bîngeha Kurdîtiyê tû dayên dihate digotin yanî Birêz Öcalan jî digot êzdatiyê qakila Kurdistanê. Yani bi rastiyeke ku gavê netew biçe, ziman biçe wê netew jî biçe. Dema netew biçe wê ax jî biçe. Dema axa te çû tiştekî te jî namîne. Ji ber wê yekê pêwîst e em tam divê demê de li xwe bizivirin. Em bi hişmendiya xwe demê em berpirsiyatiya xwe demê berpirsiyatiya xwe welatparêzî û hizkirinê yanî bi hizkirinekê mezin çawa em karîbin vî zimanê xwe ê ku ew qas dijminê gelê Kurd li ser vî zimanê lêstik dimeşîne û dixwaze bide belavkirin em çawa dikarîbin lê xwedî derbikevin. Ji ber wê yekê gorî baweriya min xebata tola ziman bi rastî jî gaveke gelekî giring e xebatê me derê jî berê Înstîtûya Kurdî jî li Stenbolê xebatê wan yanî ev karê gelekî giring in. Lê berê îro pêwîst e em ji vê nîqaşê em derkevin ku em tenê bibêjin em ê kampanyekê çêbikin, em ê bernamekê bi Kurdî em ê çêbikin yan em ê rojnameyekê derbikeve ji bo me têr dike yan weşanekê bi televizyonê bername bi Kurdî hate meşandin ew ê bes be na ew vêya wê çê nabe. Yani bi rastî jî ew nabe xizmeta civakê, rêxistinîkirina civakê. Ji ber ku rêxistinîkirina civakê di malê dê were dest pê kirin. Ji ber wê yekê ku em li xebatên îro ev kampanyayê ku danê dest pê kirin sibê rojekê gelekî giring e. Ji xwe di Nevrozê de jî starta kampanya îmzaya hate kirin. Wek HDP jî em di navê xebatê de meciyê xwe girt dîsa ji bo sibê li Cizîrê jî piştre li Wanê û li Amedê jî em di nav xebatê de ne û bi tevlîbûna rêveberiyên me gelê me hema demê jî parlamenterên me wê di nav va mîtînga de cî bigirin. Ji ber ku îro ku em li va mîtînga nekin qada tekuşîna zimanê Kurdî em ê zûtir û rojekê zûtir ber helandinê û ber asîmîlasyonê ve biçin. Ku îro em her qadekê kolanekê nekin qada perwerdê bi zimanê Kurdî wê roj bi roj zimanê me bide were wendakirin. Yani ji ber wê yekê em hin di nav xebata tola ziman de dîsa jî bi xebatên rêxistinîkirina û kampanya îmzayan û hemî xebatê ku tê ser milî me wek HDP em jê re amade ne û xebatê xwe jî dimeşînin. Lê belê banga waziya min li gelê me ye ji ber ku ev xebat parastina ziman ne tenê ser HDP yan ser çend partiyên Kurdistanî yan ser çend parlamenter an ser çend rewşebîra diçe. Îro zimanê 40 milyon însan li vî welatî ji bî ku dikarîbe taybet li Tirkiye 25 milyon însan ku dijî ev ziman bibe zimanê perwerdê di fermiyetê de jî wek zimanê zikmakî were qebûl kirin pêwîst e her Kurdek tiştekî destî were bike. Yani herkes nebêje em ê mala xwarûnin ji xwe wê Mehmed be, Şîlan be, Hamîd be wê karî bimeşînin na. Yani her tişt ji me tê xwastin. Herkes li mala xwe de wê bi perwerdê bi piştgirtinê zarokê xwe bi Kurdî, bi axaftinê, bi fêrbûyînê di malê xwe de wê dest pê bike. Piştre wê li kolanê, li cînarê xwe jî, li mehalê jî wê li gundan jî bê belav kirin. Ji ber wê yekê pêwîst e herkes bê berpirsatî bigire ser milê xwe. Dayîkeke me heftê salê jî heman demê jî ciwanekî me be yan jî zarokekî heft salî be îro ev bar ser milê herkesî herkes gerek lê xwedî derbikeve. Ji ber wê yekê jî herkes sibê li Cizîrê piştre jî li Wanê û li Amedê ez bang dikim herkes tevlî van mîtînga bibe. Em van mîtînga ji herkesî re nîşan bidin ku em hene zimanê me hê zimanê me pêşeroja me ku îro zimanê me biçe wê em jî biçin. Ku zimanê me bihele ji xwe em heliyane. Ji ber wê yekê pêwîst e herkes di van mîtîngan de em nîşana xwe jî bidin. Çawa bi Rihê, Nevrozê me ew qad kirin qada
آگری برخودانه پیوست ام لقادا جبوی پاراستنا زمان خوشی هر قاده کی بکن قادا پاراستنا زمان خو. سپاس کم برز وجه. برز شیلان وکی مدر آمده جونج نوا خبات میتینگ دانه خبات و چاست دانه و جب در حق میتینگ دان اون کارن چه بجن؟ پشتی حمید البهار از نزانم از زیاده تش پارامه نکردی باش بام به خبات دمشین ان از دان از کارم بحث خبات خواهد ایرو برنامه پر دوره من دست پر کیف باش میرو یا ایمجی ایرو مسافرتا سحب هرم آدا ایرو ستارتا وی هبو مال سحب هرم آدا الجزيرة وقع هوا فلكنا جيقول الجزيرة جيل لسه حدي وداوي فينال ويجي عمل آماده بكن ذاتن آماده نش بو شاهية از دخوازم تشتكي راس بكن نميتينج زمانانه شاهية زمانانه وصاد چاپمنیه جیت پر وقت میتینگ با کار آنین لی شاهية زمانانه دار دخل وقت طورا زمان شاهية زمانانه دار دخل بیشن گلی بوتان ده هر هوای ده خباتی دانم شاندن و جبو سبیجی از باور میوان قادا جبو ناسنامه گلی کرد و جبو هبونا گلی کرد هر کس آماده نه و خودی ناسنامه خونه و خودی نتوا خواه خودی در بکوین وقت آمده جل سر حدیجی ذاتن چاری مهی دیسا که گلی سر حدیجی کارو خباتی خانی بیشن میتینگ هم کارو خباتی تکنیکی جی هم بیشن بشتربان جی همجی خباتی بیشن ناو جوا که هاتنه کرن وقت آمد جی ما ایرو ستارت جی دال بیدره امید پیش روزی ده حتی هفته مهی روزا میتینگ روزا شاهی جی امی به کلان نافچه به بازاران و سر مدیا جواکی امی بانگوازیا شاهی زمانی کردی بکن دوی هلی ده خباتی پا ددن مشاندن و باورن ویگن دوی هلی جی خودی لناستاما خواه خودی در برز کن ساعت چنده لکو در حق برنامه ده اون کارش بشی؟ لآمده ساعت 4 لقادا استاسیون و شاهی منی زمان دست بکن ده هلا فرمیت ده این بیشم برسوک نینی جمر نهاتیه لیروش چه بلا ببه آستنگی کگل همبری زمان به سالان تی مشاندن ایدی نای قبول کردن وقت کملا مد درجه وقت بیشم طور زمان و چانجی بیشن سالا 21 دوی به سالا تکوشینا جنان و سالا تکوشینا زمان جبو کو به زمان جن نتو قو گریدای بیشن خطا منی حلی صور زمانی می دوی کو به تکوشینا خانی زمان دوار و چارچوبه شاهی آنده برفرختر بکن جبر کو به بیشن وقت حوال فرکناجی آنی زمان دوی کو آگری نوروزه د قادا استاسیونی د شاهی زمان دو خودی لیدر کتنا زمان جی در که پرتش لسر زمان تنگوتون حوالا جی پرتش لسر زمان گود دوی کو ایدی هشمندی اما به کردی ببر جیانا منی روزانه به کردی ببر هبونا ما پیش روزا ما به کردی ببر جواکا کو جیانا وینی روزانه نب کردی ببر تکوشینا وینی زمان تکوشینا وینی جیانی نب کردی به بیشن لپازاران لکولانان کو مرو به کردی نفکره خون خیال مرو نب کردی به دمی تو نکار بحثا تکوشینا گلی کردشی بکن سر گلی کرد تکوشینا چه دیدن مشانده مثلا بیشن تنی بحثا ناسنامه دکن بحثا ستاتیا کرد دکن ستاتیا کرد عجبا نه هبونا گلی کرده بیشن ستاتیا کرد نه ناسنامه گلی کرده ستاتیا کرد نه هنبری فرکرنا چاند و زمان و هبونا گلی کرده مثلا پر حسانم بیشن مثلا قایم هات سر شارداریا اشتر دست تابلا کرد دست کلانا کرد یزا گرک مرو بینا پر کور بفکر ذاتن دولتا دست هلاتار داری هر تشتی بیجه از هشمندی گلی کرد گرک تک ببم هشمندی گلی کرد چی زمانی ویه
فکراویه هست و رامانه وی دیروکا وینی کبناری هزار سالایه گاوا گلی کرد دیروکا خوانی کبنار دیروکا خوانی هزار ساله به زمانی خوان نفکره نجی ام ببیجن جنبی خوار وقت چیروکا وقت دیروکا خوان نببیجه وی اف جواب چاوا هینی زمانی کرد وی چاوا هشمندی آوینی دیروکا وی چه به هشمندی آوینی گلی کرد چه به مثلا ایرو دیده بچه کمارا ترکی 85-86 سال هیه دیروکا وی کواری تونه دیروکا گلی ترک تونه دخوازن لسر زمانی که گاهاتن آفراندن دخوازن لسر وی زمانی 8 سالی دخوازن دیروکا خوانی دیروکا بینی که لسر انکار کردن گلان لسر قرد کردن زمان لسر قرد کردن گلان دخوازش خواه دیروکی که آوا بکو لسر وی دیروکی جی به زمان خواه هشمندیه که دیجناب گلی کرد بده مشانده لی مخابن کرد به 1000 سالان لمزوپوتامیا لکردستان جیانه که دیجی و خودی دولمندیه که زمان خودی دولمندیه که ناسنامه که گرینگه لی ام چه دفکرن ام جی جبونا که ام جیانه کوسا روزانه بدن مشاندن ام ببیجن جیانه که جریزه جه تکوشینا خواه جه هست و رامانه خواه جه دیروکا خواه دور بکردن ام خواه ده هندر پرگالا که 85 سال هی ام خواه دوی پرگالی دبینه لی ام دیروکا خواه دنرن ام تکوشینا خوانی گلی کرجی دنرن تکوشینا گرانبهایه بقدر و قیمته امیرو روژاوا بدن برچاوی خواه دما که تکوشینا روژاوا دست فکر ماموستین وی داره دهاتن وی داره حوالی منی که ام ببیجن به سالات تکوشینا زمان دادن مشاندن دهاتن ام ببیجن پرتوک دبرن فرهنگ دبرن ام ببیجن کارو خباتی زمان چاوال ام ببیجن لباکور مشاندن وی داره دهاتن تجربه حوالی من سود دگرتن وی داره دخواستن که ام ببیجن دقادا خوانی پروردهی دوی زمان فیربونا زمان وی چاوا بدن مشاندن ام جکیجا تکوشین هاتنی ایرو دیسا که ام تکوشین زمان دناوا خواده دادن دوی که ام ببیجن تکوشین زمان تازی و دزگه و کار و خبات من روزانه به ام 5 کسپین بر هر دو ام دیسا که مجار خود زیورن زمان ترکی چونکه هشمندی آمن اب کردیه چونکه تکوشین آمنی که ام لهمبری دستلاتدار به همبری زمان دادن ام به زمان خود تکوشین خوانادن نشاندن گله که تکوشینه که گرانبها دکه که به زمان خواه فکریات خواه نکنم جواک خواه او تکوشین جک سرما کرده چونکه تکوشین زمان بگری دایه زمان مانویات جواکیه هبونا جواکیه راگهاندنا دیروک و بویرینگ ناوا جواکیه که ام بویری خواه دیروک خواه تکوشین خواه روزانه به زمان خواه کردی نافرینن و دمی ام نکن بحثان نتوونی بکن یعنی اف شاهیه که ام لسه هرما بدن مشاندن اف خطا منی سوری که ام دبیجن زمانی ما دوی به زمانی فرمین پروردهی ام ببیجن او قاسی ام تکوشین ددن دوی هلی ده ام ببیجن دستلاتر دستور نده امی چی بکن دوی ام خویجش خواه بپرسن یعنی چه قاسی امی خودین زمان چه قاسی امی خودین ناسنامه بکن برز الماس وکی خنجی و پارتین دیجی و دعوت کنه به مشاهیه یعنی پارتین کردن دیجی پارتین کردن یعنی سناوی اوجو کردن بجن نوا پارتین میناکتن CHP دوا پارتی گله پارتی دینجی اوجو کردن و اوجی کنه گازش بنا و شاهیا زمان و جینا زمان سر سیاست ده سر سیاست انده yani دما کوگ پلتفرما زمان و تورا زمان و چند هاتی آوا کرن جه پارتین دینجین پر سری لیدان چه بون پر هفدیتن هاتن کرن و به مناسبت کوگ ام ببیجن زمانی کدی بیوالکا زمانی فرمی و پروردهی دوی هلی ده جه پارتیا دوا بگر جه پارتی دن بگر آخ پارتی تانی ام ببیجن پلتفرما زمان سری لیدا بو خواستمون که هفدیتنی بکن دوی هلی دوانا تانی برسن ندابو لی از باورم ام بیجا کمیته منی آماده کار دوی هلی ده از باورم بانگوازی جبو وانجی کلی که گوارم ببین میوانی ما ام بیجم پلتفرم زمان جی و وان شاهی اجبر که طور زمان دادم اشاندم پلتفرم
زمان جی دوی هلی ده ام ببیجن میوانی منی شاهیانی و اوج ورن لسر ناوی پلاتفورمی و ببین میوانی طور زمان و چاند و ورن آخافتنی قلبی داری بکن پرسکریکا زمان نه پرسکریکا کرداتنیه راست جبر کوگ زمانی مایه زمانی ما قد خکریه زمانی ما دبن بشافتنی چاند ما پولیتیکای قرکرینی تی دکرن دستری دویگ ام تکوشینی بدن مشاندن لی مخابن دوی ام فوارا ترکی جبین خطا خواه چونکه دولت کوگ دموکراسی تی تنبه ام ببیجن مافی تو گلی ناپاریز تنی بیجیشتا زمانی مگرک تنی به bayrak mı tani be nizamçı mı tani be devlet ki usa gerek diye bikşini ber demokrasiye devlet ki bu demokrasi te tüne be am çıkası bahsa mafi xaci bukun çıkası bahsa zamanı xaci bukun befedeye deve ki bu am dinava xadi qadi xani azad ciyava bukun am alternatifa jiyana xaci amade bukun çünkü am de idaya mezin derketini am dibejin دولت چقدر ناس نکجی چقدر زمان ما و ناستان نجی ناس نک دوی کو به ام قادی خانی آزاد آوا بکن ام ببیجن دولت ترکی ببیجه کو نکردن ما ام نکردن دوی ببیجه ام زمانی و ناس نک ما زمانی ما نکردی زمانی ما ام کردن و زمانی ما کردی و حتی ام هبن جمع بکردی و جیانه کردواری بدن مشاندن دوی از دخوازن ببیجن نه تنی ام ببیجن پارتین بیداری مد برنامه پازده گلان جشن زمانی کردی دجی نزانم چقدر بالا سیاست مدار ترکی کشاندن از نزانم چونکه دوی هلی ده تو لگرین وانجی المچینه بو تو پشکریا وانجی دوی هلی ده المچینه بو جو پارلمانتوی اوروپا تنی مسد 25 اندام پارلمانتوی اوروپا نیجن رو وگ لجنه یا کمالا مد داری مجوان رو نزی سیخ قانونیته کوگه ام ببیجن وینه کردی کردواری ام ببیجن کوگه دیروکا کردان سر تنویساندن و تقصشی کوگه قرکرن آل سر جنین شنگالی هاتیه کرن ویاری کوگه به دست دایشه لسر وان هاتی و وان سبب کوگه بون کوچبر و که ام ببیجن ده هر هوای ده قرکرنک بشافتن اگل سر گل شنگالی و دستری ده گل کرد هات کردن جبو که انبال بکشن سر قرکرن چاند و زمان مج پارلمانت های اوروپا را 124 حبجنار مد هر دیمان خواه مبویرک که بسری گل کرد هاتی و بسری ام ببیجن حسن کیف بگر ام ببیجن دیروکا 12,000 سالی که گجبو برجواندی خانی آبوری آنینه مرخص که ام بال بکشین سر قرکرنا چاندی و زمان و ام دبیجن نا ما وصل دیمنج پارلمانتوی اروپا شان و ام بوان کتن تکلیه ده مگود که هون راپور خانی ای سال اون آماده بکن ام پشکری آوه دخوازد پشکری آوانی که بیجن هون کومارا ترکی هون بدارزن ده ویهیلی ده ونام ببیجن در حق وان در راپورا بنویسن و اون دوی هلی ده پشکریه جی بدن مروان خبات آجی دامشاندن لیویاف خبات منی دیپلوماسی جی برفرختر بیمشاندن لی حالی گرین که اتفاقا گلی کرد اتفاقا پارتی منی سیاسی که به زمانی ما ببیید ام زمان ده ببینید ده بگو فکری ما جدابن ده بین نبینا ما جدابن لی زمانی ما کردی ام کردستانی نه دوی که ام لقادان شاهی خودی در بکرد بله سپاس کم برس الماس برس آبتوان وستره دا کلامه گوت نظام بعد ما نقاش کرن يعني مزیده نقاش کن ها تماشا نمیجه بنده دا گوم مامستا محمد کلام گوت هلبس نخواندیه بنده وی ام بنده هلبس نسر دنگتی برس از دو پیوا بیزم پاشه دنگی نه مگو اولی هلبس دی بخونه پاشه پیوه دبه نمو تمام بس جبونا جزی کو باجار برخدانه از الوا جوارا بیجم جبو کو جه هیویه جبو همو
هیلین کرد و کردواری بنگه از اجوار بکم دیاری بکم مکان احمد شمالای جزیریه ناوه هلبسته دستان جزیره از باور کم کوی دستان یک نو آوا بکه ده ترابه ای ملای جزیری تو خدا نوی هلبست و شیری بنویسه دیوانا وی عقیدی وی جیری خدا نوی مطال و وی شوری ترس نزبره ویرانه و چرخافلک چند خون بیجی چابین برجابلک لسر دیجلی نفان عثمان نکلک آزادی نختی خواه خواست پر بها گلک ای رحی وی شهید الگاباره یا وی پیرو اوی شیخ سیداره اب وینانو بلا نشکه بجاره هز بدن قیرین فیغان و هواره ببخته و ای باطی خانی و حریری بکو عوان دی سار نشلکه لکاوی میری جبوی کو جارک آدی مموزین نمیرن بنویسن دستانا کچ خورتین جزیری ای فقیه خوی بیتو دیوانه تو بنیر الوی انجیل و تورات و قرآنه ظلمه دکن لسر نابه وی خدای جهانه تکبیر ددن لی پر دین جوی دین و ایمانه جگر خونگو کردنو رابن ببن یک پر پیروزن او چپر و او خندک مل بدن یک بهیز و جوش و آهنگ گل هون نبن یک خوده هون بچن یک بیک چند ببیجمش بوی ولاتا بیندارم گر بیدنگ بم بقاسی دجمن سوشتارم خوی پیبم لید چالکیا دا نچاربم قاسی دجمن دسوچا دا هفپارم ابش بونا آهنگا کلی بیتا کرن براستی سپاس کن براستی حوالا محمیات سر گلت شتا خبر دا فقط هیویا کود کردستان دا هاتی آوا کرن تو دم و دوران دا هاتی کرن هیویا بویا ایهامش بو همو بندست بو همو زمانه بندست بو همو چانده بندست شو دم و دوران دا هاتی کرن بوی کو برخودانا گل کرد هیوی دای همو جهانه افصاله که ما مصطفى حمید بحثی لیکولنا زمان کرد و بحثی بنگه های کرده کرد یا زمان کردی کرد اوی مبخوش بو خونه دگو اوی تکوشینا ما تبگره ما ام آنین آستک واسا که دنیا هدی لیکولنی لسر مدکه کی بیجه بلا بیجه تشتی که اف 45 ساعتی کرد ده همو هیده دو دور دامانا دا نهاتی چه نه پی نهاتیه دهلا زمان دهلا نویسه دا دهلا برخودانه دا دهلا آخفتن و جسارت دا یا ویرکیه دا و دهلا گهانا هر چار پارچه به هفدو حسانا هر دو پارچه به هفدو حسانا زرابا و کرده کلی کو داره بی خو گهان دیه بیش برویه که ام بیجن چه بی بلا بی چه با بلا بی دما ام لپرگال بنیرن ام جواب پیشکیتی ترینه او ده آستانگ و چارچوه که تنگ تری دا ماینه اریج بروی وکی کو تنگا بیا بسر مداته لیبل سوسیال مدیا یعنی کاتا جواکی دا بنیرن امی بزانن کو بهنه هدی کار بگن هدی نفس جه در ناکویتن حوالین میه کل نابا پارلمنتو پیتر نابا وادان دار بکر اما همو به تکوشینا میا جبرویه که زمان کردی بیچاره اگر کو بر خدانه بدومینن اما تنه نه شارداری و سازی کو موندا کری از باور کم تجاره که دام در کول سری جبرویه که هر پیو کامه هر آهنگ کامه و هر برنامه که واسه کچته امت بیجن بونا پیش روزه و برسه بستینه جبرویه که کل چیروکه جدا هنه چیروکه واسه هنه که 3 ساله حجره که دامایه دولت کریه و نکریه جه کردیتیا خونه نزبریه یعنی نکو ام بیجن دایگه که افگو آن جوانه که افگو آن وای ام تیک چون وای زمانه مون دابو اره برخودان فرضه برخودان پیوسته برخودان لحر قاده دوی هبه جاش خوش بویرجه 50 ساله نه 200 ساله تجربه مزن دایمه ام قوی تجربه نه لی ام بکن ام بردوام بکن ام حیات داویه ببن ام بگهنه ارمانجه
جبوه که از دبینم نوا کره کسی نوا قدا امبیج مدیا جواکی داجی پیلک پیش کتیه پیلک مجد پیش کتیه لسر تویتر لسر دی همو کردی بری یکی کردی نزانه بری یک کردی دنویسی جی به ترکی دنویسی اما کردیه که باش در کتیه هوله اماج دبینن yani rexneci dikin o tiştayı denivîstin lê tîpên Kurdî bi rastî tê nivîsandin. Ev hêviyek mezin e. Berê Kurda bi Kurdî xeber da lê xwendawar nivîsîn nebûn. Niha xeberdanî kêm bûye lê bi hizaran nivîsiyê diku dinivîstin hele. Nivîs pêşketiye. Berwêyekê hêviya me li ser berka Kurda ve bi hêviya her kesekê. Spas dike. Spasxweş Birêz Akdoğan. Birêz Dilbihar. Hûn derheke mîtingê de hûn karin şîrovê we çine wektî Birêz Akdoğan jî helbest xand û helbestê te jê bûn û tu karî dawiyê de ji helbest bixwînî niha jî bixwînî û em benda tene berê keremkî. Ez va heyaman ji helbest xwandinê zêdetir diqîrim. Ji ber ku ez ji dil û can bawer dikim dema ku hawara zimanê Kurdî di pêşengîtiya Celader Elî Bedirxan de çap bûyî got ev hawara zimanê Kurdî ye hawara gelê Kurd e. Sal 1932 not sal serderbaz bûne yani 89 sal serderbaz bûne. İcar wê demê gundên Kurdan zozanên Kurdan sedû not û neh bi Kurdî de axiftin. Wê demê netewaya Kurd gelemperî gundî bûn li gundan jiyan. Yani di nava dest û lepên va bajarên pozitivîst, va bajarên modernîst, va bajarên kapitalîst, va bajarên mirovxwer, hov, zimanxwer, çandxwer nebûn. Ji ber wê dîsa jî got hawara zimanê Kurdî. İcar niha rewş pir xeter e. Ji ber wê çendî êdî divê em bibin qêrîna zimanê Kurdî. Divê em biqîrin. Divê em biqîrin. Divê em ya rast bila em şaj neyên fêmkirin lê divê em êdî serhildana sihemîn bila bibe serhildana zimanê Kurdî. Hem li dijî desthilatdaran hem li dijî xwe hem yani di nava me da divê em serhildaneke zimanê Kurdî bidin destpêkirin. Ji ber wê jî ev tiştên hatine gotin yên erênî hemû başin. Hemû bi qîmetin, hemû giranbuhan e. Yani kesekê ku ji bo zimanê Kurdî zirat helmezqal tiştekî jî bike pir pîroz e. Ew kedewa kedeke rêzdar e. Lê têrê nake, têrê nake. Yani divê ne bo zimanê Kurdî ji bo her mijaran. Ji ber wê divê hawara zimanê Kurdî ve guhere qîrîna zimanê Kurdî. Ev qîrîn weke Birêz Feleknaz jî got, Birêz Şîlan jî got, Kekê Mihemed jî got. Yani divê xwe bigîne her qadê, her kolanê, her malê. Lê pêşê divê em qêrîna zimanê Kurdî di kuçe û kolanên dilê xwe da hîs bikin. Di kuçe û kolanên giyanê xwe da hîs bikin. Ne di wê mijarê divê em hinekî micîd bin, dilsoz bin, em xwe vehejînin. Em xwe vehejînin. Yani eger ev vehejandina sincî ehlaqî, polîtîk, rewşenbîrî çêne be bi rastî jî em ê cê wiha em ê tiştê baş bêjin, xweş bêjin lê em ê nikaribin li dijî bahozên pişaftin û xwepişaftinê xwe ragirin. Ji bo wê divê pêşî em hinekî bîr û bawerî û hêvî û vîndariya xwe, hêz û hezza xwe xurtir bikin. Divê em rista xwe baş bizanibin. Ez nanepxînim lê em ji tenê bila gotinên zîzek bên bîra me. Zîzek yani du mehberê niha di konferanseke Kobanê de çû got destarê azadiya gerdûnê Kurd digerînin. Madem wisa em dikarin destarê zimanê wê jî wêjeya wê jî bigerînin. Aha ji bo wê jî yani divê em du milan da şember du milan da zêdetir pêş bikevin. Yek divê em li dijî desthilatdaran têkuşîneke polîtîk ya ziman bidin meşandin. Li dijî pişaftinê, li dijî kuştina me divê em heta dawiyê bitêkuşin. Divê em ji wan bixwazin ku zimanê me bibe zimanê perwerdehiyê.
زمان ما ببه زمان فرمی ام دبی و زمان کجی نشانی و بدن دنابا قادر نونتوی دا وان تشیر بکن سری لدادگه نونتوی بدن ام بیجن ملتین یک بویی بدن سری لهمو ام بیجن دادگه ولاتا بدن وی آوای ام بیجن زمان ما تی قد خکرن بره او رباز نوجنکری تی خواستن کج هوله برا کرن آها جبلی ویجی هلبت امی بخوازن که زانینگهین کردی و بن دبستان کردی و بن پیش دبستان و بن لی اگر ام بخوازن قادا ناونه تویی او بسلات دار من مجید بگیرن گاو باویجن دوی ام هشمندیا پاراستنو پیشخستنا زمان کردی لهر مالک کردان لهر قاد و کولنک و تاخ و گندک کردان پیش بخن دوی هر کرد جبوی روشا زمان خواه بکه گیری بکه قیری آها جبر وی خباتا ما یادنجی دوی دنوا گل دابه دوی تورا زمان کردی لهر تاخکی به آوا کرن لهر مالکی به آوا کرن یعنی دوی مد در ببه گولان در ببه مال در ببه زاروی در ببه جوان در ام دبیجن نفش ز کشاغه دوی نفش زی کردان ببه نفش زمان نفش ز ببه نفش زمان کردی جبر کو دما نفشه که جبیر کر ایدی امی نکاربن وی نفش زوب دست بخن آها یادن به پانلان به سمینران به سمپوزیومان به کنفرانسان دوی ام زمان خبرتین زمان بخن نوا گل جبلی وی تایبتی بانگامش بوی باشور هیا جبوی روژاوا هیا جبر کو او در هنکی خواهی ستاتونه دوی جبوی پاراستن و پیشخستنا زمان کردی یال پارچه یندن و جبوی اوروپای جعبا دوی bütçe وقتینن دوی خبرتین زمان بدن مشاندن دوی ام بیجن به هزاران کردان گازی وان دران بکن دوی زمان به پروژه زمان واهینی زمان بکن مثل از خوازم گازی بانگک حکومت باشور بکن یعنی جبو یکیتیان نتویی حتی نها دپرسم چند جوانین کرد لدهوکه لزاخوی لسلیمانه ام بیجن هینی زمان کردی کرنه جبوی باکور جبر کل ور پرسکریتنه جبوی باکور چند bütçe وقت هندیه ام بیجن جبوی کو آلیکاری بده سازین زمان کردی یعنی باکور انستیتیان کوملان نویسکاران او یدن دوی افتشته چه به جبلی ویجی دوی همون روشنبیر همون نویسکار همی هنرمند دوی لبن سیوانا کنگره زمان کردی یکیتیا پاراستنو پیشخستنا زمان کردی آوا بکن و به کنگره زمان کردی بکن چاپکانیه که کنگره که نتوی یا کرد یا دموکراتیک و آزاد جبلی ویجی دوی هم جبیر نکن ام هرچی قاز دیجی دستلاداران تکوشنا پولیتیک یا پاراستنا زمان کردی دیدن جبوی که خواه بگیهن ستاتویه که فرمیجی اوش خواه دخوازن زمان مجهوله راکن جبر وی دوی هم انرژیا خواه باش کردینه بکن دوی انرژیا ما بگلمپری دناوا گل دابه گولانان دابه هر مالک کردی سه چار کس هنه زانینگه هم ترکان خلاص کرنه روژلات زانینگه فارسا خلاص کرنه اوانا خوادی بیرن خوادی هشن دوی اف کس کدا کدای زمان ترکی صدی یکی وی بلا بدن زمان کردی بلا بدن ماموسه و مدهوسته زمان کردی و امبیجن لور خوشکو براین خواه ام بیجن در دورا خواه هینی زمان کردی بکن اواجی بره و ریبازه که شورشگری یا زمان کردی دبه دما مگویا از پیشه وی بانگو گازیج بوی همون روناک بیرین کردی کم برین هاجی مگو اف در سویت نینه خوازی از ایرو مدخواست از ایرو لسر هربستین خواه بواره باخبم لسر خبارتین خواه رومانا یدن لی دما کو مخوارن چکر ما آنی سر سفره کس نبه بخواه امی چه خواه لیب سری خواه ورکن دما ما پرتوی نویستان جبوی دما کو کس نبه بخوینه امی چه بکن جبر وی از بیجم ام یک دو سالان هنه کی تایبتی خبارت خواه بدن خبارت گل آج بوی ویجی اف بانگو گازیش بوی ما همیانه ایرو متینگین زمان کردی جارا یکمین 2008 لگوره پاشی لئیلح چه بو
yani ev qastirsiyan piştî mîtînga êlihê ez bi xwe jî beşdar bûm ez hatime girtin ez girtim ji ber mîtînga zimanê Kurdî yani mesele tabî ne ezim Kurdek ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî girtin havêtin nava zindanan yani gotin em ê zimanê Kurdî jî bavêjin nava zindanan lê zimanê velê spas kim her hebin zimanê Kurdî berxwedêr e zimanê Kurdî reh û gehên xwe cihîne hezaran sala berên ha ji ber wê çendê dê nikaribin zimanê Kurdî bikuşin me ji bo vê têkuşînê me ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê ji bo azadiya demokrasiyê ji bo azadiya gelan ji bo azadiya mirovahiyê xwezayê gerdûnê me gelek şehîd dan lê em ê vê carê nehêlin zimanê Kurdî şehîd bikeve zimanê Kurdî bila şehîdê me yê ku li ser piya be yê ku dijî be a ji bo wê jî em ê li wê dayika xwe xwedî derkevin ez vê derê ser navê xwe bêjim bila soz û sûn be li ser her bisk û keziyeke dayîk û dapîrê me li ser her hestiyekê nemir yê nemiran li ser giyanê wan li ser giyanê Ehmedê Xanî Feqî Teyranê melayê Cizîrî melayê Bateyî li ser giyanê Kiras û Fîstanê dayîkên Êzdî em ê ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî di gorê de jî bitêkoşin em ê di gorê de jî bixebitin belê Belki mamosta helbestekî jî helbez bu carên din helbez nawe cem gelek spas Dirêz uca em hatine dawiya bername dawiye de hûn dikarin çi bêjin û hevalan jî mamosta wan jî helbest xandin û hûn jî helbestekî an kilamekî jî an jî dawiyê de gotinek we dawiyê çi ye Ya ez birastî jî gelekî spas dikim ku dest û kedawe sax ve ji vî amadekirina vê bername û birastî jî hevalê me Birêz Hamîd jî û Şîlan jî û Mehmed jî bernamekî gelekî zengîn gelekî xweş bû heyecanekî gelekî mezin girt birastî jî dema mere wisa gudarî bike gekê Hamîd goya piştî mîtînga Batmanê ez hatin binçavkirin işte gotin belki hebs bikin işte دوی حبس کردنی داشتی چند حب پرتوک درکتن چند حب برهم درکتن یعنی نکاری بون حبس بکن برویه که یعنی چیزی بکن زمان کردی و نکاری بون جدل و مجمع و جیانام درخینن دما موسا ناگوداری کرد گوتنا روشن بدرخان و ما خودی یعنی وی به هات بیرامن به کره من یکیتیا کردان بدن من اجی کردستان که آزاد بدم ته لسر زمانی کردی بگیرتنه که ایرو من یکیتیا ما گشتی نه تا آوکرین یکیتیا کردا چه نبود پارتی کردستانی توایی نه هاتن باهر لی ولی ایرو هم دبینن جبی زمانی کردی وک تفگرک هی ایرو جبوی طول زمان کو آلینا باهر پارتی کردستانی خودی درکتنا لزمان هیجانه که گله کی مزن چی بوه از باور دکم جی گوتنا روشن بدرخانوی یک جوان داخوازی کو سر یکیتیا گله کرد سر کردستانه که آزاد کو هاتو گوتن و نه تنی خیالی وی بریده داخوازی وی بریده و نشان بده کو زاروکی گله کرد و پیش روزه که آزاد جیانه که آزاد خودی درکتنا لزمان خو لهبونا خو لجیانا خو به کردواری به فکره خون و خیالی وی به کردی به نه به زمانه که جدا به جاره کدنی کدا همی هوالان ساخ به کدا همو کسی کو لزمان کردی خودی درد که به لبدل مزن ایرو حتی که ایرو هاتم داین جبی پاراستنا زمان کردی جاره کدنی و همی سپاس دکم و دبیجم د شاهین د جزیره سبی بیشتر لوانی و لآمدی ام مساجا یکیتیا خواه مساجا هبونا زمان ما رومتا ما ام هر قاده که بدن هر قاده که ما به قاده تکوشینا زمان کردی جاره کدنی و همیا سلاف دکم شواب بینا خوش هون هر هبن gelek spas kem biraz önce biraz şila hon gotine ve dayetine yani bavat de
ام هین هلبستا نزانن از باورن ام قادم پیش بکن ام هلبست و چیروکاشی بخوینن لین دمج مردبه وقت کملا متر تورا زمان و چاند ام لبنده ونه لقاده استاسیون هفته مهل ساعت 4 ورن خودی لدنگ خواه خودی ناسنامه خواه خودی درو کن ام لبنده و خبات خانی شاهینه از باور مجنهاد پر بکیف و جوش در باس ببه ام سالا 21 بکن سالا تکوشینا جنان و سالا زمان کردی از سپاس بکم جبوه حمویا سپاس خوش بری ساختوان ام هنه داویا برنامه تو چی بیجی باید اجید بیجیم از تبلی حوالات بمجز خواه حوال حمود شتی که هم بیجین هیوی معنی زمان هندی هم ببین یک و هیوی هم موهبی زمانه موهبی امی گوداری بانگا هفته جی بکن و ام باور کن امی بکرن هلبست آجی بخیرن و هوا شیلان جی بخینه و هوا حمیجی هلبسته خوانا و شیری بود دمک دی و زمانی دا بخینه جبروی کی هیویا من اوه کو ام اب آهنگ صبح و روزه پیشام بکری هر کس تبلیغ و جبو وجه سپاس کن بو برنامه که واسه خوش و تجیو داگرتی سپاس سپاس خوش مامستا امی داویه تجارت آن کلامه که آنجی هلبسته که میوستاق داوی بکن برنامه آخه جبرویرم تو را حوالا بکردیم امبلا خوشتنان هلبست استران نکاره متنینه چار حواله دیجه نه مثلا حواله یزدید کارش بومه انا که بیجید حواله حمید کارش تی بیجه او جله مرگی اشکو حواله آمدی نه پارا خواه باش دنگه ویجی خوش دنگیسته بله بله سپاس کن بریز اکتوان بریز در بحر داویه دا گوتنه وی داویه چنه نها ما مجدانا انگو قادا هربس و سترانا شکک محمد راهیلایه او بلا نها حسبی خواه لگر باجو دما امجی درکت میدان امجی حسبی خواه لکلک او حسبی وی ببزینن نها راستی حوالان تشتی گلک هیجا گوتن یعنی تشتا ما درخستی دل ما جرگ ما هناوی ما همیان جبوی روشا زمان کردی دو سوژن باشه جی بلا بسوژن یعنی دوی ام وی دوجهی دناوا رهن خدا خوینا خدا حلمو هناسا خدا حیث بکن جبوی وی جی دوی ام یعنی نتنه جبوی پیشخستنو پاراستنا زمان کردی جبوی پیشخستن و پاراستنا همون نرخین کردوار و ین گردونی دوی ام یعنی ناوا تکوشینه که شورشگر دبن ناوا تکوشینه که روناک بیریه که انتلیکتولیه که شورشگری دبن 7 سالی حتی 7 سالی دوی هر مالک جخورا وک پیویرک ببینه ماموسته یک آنجی مدحوسته که زمان کردی دیار بکه که اوجی هیم ببین وی داره ببین پروردکار دوی هر سازیه که کردان چه سازیه که سیاسی به چه پارتی به چه ریخستنک به چه سندیکایک به چه انبیجین چایخانک به چه کارسازک به دوی لجنه زمان کردی آوا بکن دوی بوی زمان کردی رازمانیه بکن bütçe و قطینن دوی انبیجین شیورمندین زمان کردی بگیرن و تایبتی جی مگود برین ها دوی همو پارتی و سیاستمداران کرد جبر کو خطابی به 100,000 میلیون انسان دیکن کردا دیکن دوی ده همو کار و خبات و تکوشینا خود زمان کردی بینگه بگیرن جبلی ویجی وک مگو یعنی نها تایبتی زمان کردی وک ماکه زمانا همو ماکه زمانان بر همو آفرینریه که جنیه یا داپیرین مین 10,000 سال بری نهایه یا جنین کرده جبر و دوی همو جنین جوانیین کرد و همو دایکین کرد جنین کرد دوی تایبتی یعنی وی پیشنگیتی از زمان کردی هنکی دی خورد بکن خواه پیشنگی وینم لی دوی هنکی دی خورتر بکن
و از بیجم دبی جنها پیدا لقادان لگل جن جیان آزادی دروشما جن زمان جیان جی به برس کرن دبی او دروشم جی به برس کرن لسر به بینگه از جبوی که داوجی کلی سپاس دکم مالا و آوابل ام جوا روزنامه گران دخوازن کسین کو برنامه تلویزیونا بیشتینن دما کسین کی جان مجاری بلا ببن دما بشتاری برنامه دیکن تقصد دوی لسر زمان کردی لسر چاندا کردی لسر نرخین کردوار پرساجوان بپرسن اوا جهپه جیده به اوا ام بیجن دوا جیده به پارتی دین ده به اکولوژیست دبه خوازا پارێزە دبه یەکێ دینج دبه لێ دەبێت دیالکتیکێکی bi wê derê ve girê de û teqez yanî daxwaza zimanê kurdî jî ji wan bike em bêjin qala proje û xebat û plansazî wa yê zimanê kurdî jî bike wek dawiyê dixwazim bêjim kekê Mehmet destana Cizîrê xwand û pirtûkeke wî derket bû bayê cîlo باور بکن بایه جلو اگر جعالیه سر هزاران کردان را بهاتا خواندن ایرو بلکه به دهان زمانان یه ورگره و بهاتا کرن لی işte جبر کم خواندن او قیمت ندید دیسا ایرو دست وی دا دبرتیه که پر مزن احتمال مزن یه مهک دو مهشون ده بایه جلو بایه زمان کردیه بایه آزادیا کردیه بای هبون و خبون و کردی یا گردونیه بای دیروکا کردیه بای جنا کردیه بای ستران کرد خوازن وندا بکن بای گلیه بای گلا کردایه و یا گردونی ایجار نهاجی دنگی زی دردخینه پرتوکا و یک در که و پاشی حقی خواه رکلامیت خوازم که محمد دنگی زی درد که و دنگی زی جی براستی دنگی چم و روبارکی کردی و کردوارم جبر وی دبه هر کردک جبوی خواندنا و پرتوکان و برهمان گلک پرتوک و برهمین هجارتر جهنه یه نویسکار دن دبه زمان کردی هیم ببه تنه رجا دکم لاوایی دکم خود آویجم بر بخت هر کردکی بر گیانکی هر کردکی جبوی پاراسنا زمان کردی بنه پیوا ماچی دکم ناواردلی و ماچی دکم تنه بلا سه مهی خواه چار مهی خواه چاوار ددن خبارتن آزمون ترکی خبارتن انگلیزی بلا بدون کردی میزکن چاوای پیش کردنک چه بم جبوی خاطر زمان کردی جبوی خاطر زمان کردی جبوی خاطر وی زمان خدایی و خوزایی دبه ام زمان خواه زف بکن و لهر دری بخن روژه به و جبوی بشتاربون وام تینگاجی 7 سال حتی 7 سالی تایبەتی نویسکار روشنبیر دسری ده دوی هر کس بشتار بونه که پر باش نشان بده و ام هر روژه وکی روژه که زمان کردی ببینن و وکی ام بیجن وکی متینگه که زمان کردی بناو بکن و جبوی ویجی ام بیجن جبوی زمان کردی خبات ایسا خبات 15 سال پیشان هداشت گوتو خبات نستم مامسته بله سپاس کم که دلبهر بره زوجا امجا دیگه لک سپاس کن جبونا تبلیغونا برنامه هوا همزاست گلکی سپاس کن مفتم بله و پر زده باسه هلبستا کر یعنی راسته یعنی من ندخواست تشتكي ببيجم ليش براستيجي بيوصا هيجانك دا هلبستا بروز اجالان كل سر شنغالي نبسان بو از دخوازم وي بواره پاره بكم يعني از نه هلبست بانم ل ب هيجانا برنامج ايرو ودا از دخوازم به هلبستجي بواره پاره بكم بله فرما خوزي از لچياي شنغالي لجم دوريشي عبدي بوما لسر پشتا حسب سبي لدشتا موصلي بوما دما كو دورش كت من اول پشتا خو بكريا وببرا تشياي كردستانه من جرا بقوتنا بنيره بحزانا عدول ودوزدن هنا لوان تشياين كو خداوندان كون بدانه من بقوتنا بارامي رازي من بقوتنا مرن هر جي كوريتي ايدي خمان نخو
اكو تقص بويه كرديتي وجيانا ازاته gelek spas. بس نجي ديار دكم سباس Gelek spas kem Birêz Hoca. Birêz Şilan em jî spas kem ji bo tevlebûna bername. Gwaz dixwazim tiştekî bibêjim mamosta Bêne hemî kerim. Musa pêşengiya jinê behs dike wisa qedrê me digre lê ev barî ziman piçekî bigirin ser milê mêra yanî heft jin û jin û jin mamosta wisa reklama heval Mehmet kir te xwezî piçekî qala ewa kovara ku di bernama pazdê çarçavaya pazdê gulanê de hatiye amade kirin te piçekî behsa reklama kovarê jî bigirayê baş bira navê kovara me dî destar e hengî mamosta bê destar êdî fal dibe ev dîsakê spas dikim ji bo hemû beşdarvanan Gelek spas Birêz Kan. Birêz Dilbahar em carek di spas dikin ji bo tevlebûna we. Ez dikarim çend gotinan bêjim. Bele. Niha ji xwe qesta min yani divê her mêrek her Kurdek ji bo ziman bixebite lê me got ya jin pêşengîtiya wê dike ji ber ku hin derdorên ku bi hişmendiya nêrane û mêrane tev digerin dibêjin jinên Kurd ji bo ziman tiştekî nakin jinên Kurd tenê ne eger wisa be mêrên Kurd jî di nava kêmasê de ne ewcûd e lê jinên Kurd jî dema em bêjin jinên Kurd ne tenê çend kesin hemû dayîkên Kurd jinên Kurdin û parasvanên herî bi qîmet û pîroz yê zimanê Kurdî ne di heman demê de gelek nivîskar û hunermend em bêjin dîsa jinin dîsa gelek siyasetmedarên jinên Kurd dîsa pêşengîtiya wê dikin min ji ber wê got nexwe rast e yani zimanê Kurdî ji bo dar û ber û lat û zinarên Kurdan jî ferz e divê ew jî ji bo zimanê Kurdî rabin serpiyan ya din niha bi bûneya wê xebata kovarê me hinek lêkolîn kir hevala Feleknaz dirasî jî pîroz dikim helbest ey xweş xwend Rêzar Öcalan dibêje her jineke Kurd her dayîke Kurd her dapîr û bapîrekî Kurd di heman demê de helbestkarek e nivîskarek e esmannasa an ku astrologek e meteorologek e yani avû hewanasek e ji ber wê divê em yani em bêjin ew hêz û qaweta me ew çavkaniya me heye ku em di her mijarê de pêşengîtiya cîhanê bikin ya din jî hevala Şîlan got madem wisa ez behs bikim ne ku kekê me de ji ber ku dizanim xebartek wiha ya nivîskarê din jî hebiya min ê eger xebartên wê hebiya qala wî bikira ji ber ku divê em Kurd ji aliyê hilberînê ve jî êdî li xwe xweyî derkevin bila şaş neyên fêmkirin lê divê em hevxweriyê bikujin divê em hêdî hevxweriyê xwexweriyê ji holê rakin helbet rexnekirin cuda ye lê divê em Kurd li hev du xweyî jî derkevin di wê çarçovê de min got lê qala destarê bikim destar 5 deqaş xwe ji ber ku hê heftiyê kadî me got em ê wisa bi daxuyaneke çapamenî bidin zanîn lê em kurtasî madem hevala Şîlan got em wisa wekî fiîlî bêjin destar kovareke yê bibe kovareke Kurdî herî dereng heta du heftiyar derkeve kovareke sê mehane wekî kovar pirtûke di navbera 205 û 3 pelan daye li her çar parçeyê Kurdistanê û ji Sibîrya bigire heta Qafqasya Başûr Rojhilat Rojava heta Avrupa nivîskarên wê hene nêzîkî 8 kesan tê de cîr girin 5-6 kesê wa şêwirmendin de 12 edîtoriyê wê hene de 12 redaktorê wê hene nîvê wê zêdetir ji hevalê jinin nîvê wê zêdetir jinin tenê ji Rojhilat 5 nivîskarên jin û 5 nivîskarên mêr hene Avrupayê hene di pêşengîtiya Enstitûya Kurdiya Amedê derdikeve lê bi tevlîbûn û hevkariya navenda çand û lêkolîna Mezopotamya yanî Medderê dîsa bi Enstitûya Berlînê
ya Stockholm'e, ya Brüksel'e, ya Swisre, ya İstanbul'e pena Kürt yani nivîskarên navneteweyên Kürt, komela wêjekarên Kürt, yekî komela nivîskarên Mezopotamya bi tevlîbûn û hevkariya war derkeve ji wan jî temsîlkar nûnertê de hene. Yani ez naxwazim zêde naveroka wê vekim lê destarê Kurdî bingeha xwe, jêderka xwe, şçavkaniya xwe ji destarê dayîk û dapîrên Kurda yê 10,000 salan berê niha digire. Ew destarê ku wa geran dibû û tu cara nesekinî bû, em ê bigerînin yê bibe destarê ziman û wêjeya Kurdî, destarekî xwebûnî û gerdûnî ye, destarê şaristaniya demokratîk e, destarê modernîter demokratîk e, wêjeya modernîter demokratîk e. Em bi vê bûneyê jî li hemû ziman hezan, wêje hezan, Kurdî hezan bang û gazî dikin ku li destarê xwedî derkevin, destîkê wê bigirin, em destarê Kurdî fireh bigerînin û hûr bihêrin. Gelek spas dikim birêz Dilbihar carekê. Birêz Akdoğan ji bona telebûna em gelek spas dikin û dawiyê de jî kilam an helbestekê tê qayî bikin bername xwe. Carek tî jî temaşanê xwe ser navê mêvanê xwe em temaşanê xwe jî spas dikin. Belê fermû. Ji bo hostayê helbesta ku pelekazê xwe pir jê hez dikin. Em jî bêjin delo lo 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 Ali derweşo derweşo dere bimedere hayran dere bimedere kirna kelamê dina şevtê li pozî zinêre midi delale dilê min hato sonarî segravînêre hespe delale dilê midin kutîndek bêncî ji nalendek dibêjin ji dilizmêre nawala baboş girenya delale heylo lo heylo lo heylo lo 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 ev jî bo we. Gelek spas birêz Akdoğan. Ez spas dikim. Ez hevala hemû spas dikim û ji hemû temaşevanan jî spas dikim. Ji bo we jî serkeftinê dixwazim. Gelek spas. Carek dijin em mêvanê xwe re jî spas dikin birêz Oca, birêz Akdoğan, birêz Kan, birêz Dilbiharan spas dikin û ser navê mêvanê xwe jî em temaşanê xwe re jî spas dikin. Mînên xweşê de şev baş.